Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Awni wula abonné bela jelen bawfo maître Badjini kumakano abonné ala to bado o ba fo min mako kun fayakun mbora no dole ko ba akla awni nyonche no e kulu wala ka kun fayakun ne me nyana modo ala to nya fo lamba nyi aw fe folo aw jija ay abonné wole banu farfoni ka lonka fo ko jama banko wa anga baraka di awye aw mana ban abonné mana akana nyina ay notification like pour que ni video bladot mawtuma al na connectinte na na connecté to abe video so raw yere aw kana nyina kanga video num partager walsa ambalama min wonti ni ko en kalama o kase ka uyere na fananga video nuye inshallah sista ni ala to be bara choko jume ala to kul wallahu la barakile nandron wallahi me ya barani ngani yaw gani fo ala ko ngani yani ala ko jabi ke ye bitar fatu ayno bon abe bara lo choko jume ibe saka jigi bele nyini ka faka ka soro clan yoro bina nikele ka clan slamé woni ngonche ibi soro ka goloni ja kanya ibi na kawati mi chiasa mnen clan mana kawati mi yirawla ni ka kawati mi chiaka ka bant mana ibi kala nyini don kawati mi chimanche la sisa ibi yin ala fe ni na togon taka ala weli ni koko ala ka jabi donc wurdi bi ke o golode ka ni bi wurdi damna shumi ja wati mi ja inshallah ibi na kedi iba nashi botara foi ibi na kul huwa allah ahadun ibo fo chenki wana ni keme kononton ani bioro yusafu kam shashu Allahu karimun rahimun ibo ke shek wana ni keme kononton bioro adusage ibna fo Allahu somadu wana ni keme kononton ani bioro ibklaka yusuf kam shashun Allahu karimun rahimun wana ni keme kononton bioro akle sabanan lo iba fo lam yalid wa lam yulad keme nan wana ni pardon wana ni keme kononton bioro ni klara ora ibi yusuf kam shashun Allah karimun rahimun wurdi wana ni keme konotoni bioro klinana lo ibi walam yakun lahu kufuwan ahadun wana ni keme konotoni bioro yusuf kam shashun wana ni keme konotoni bioro mashallah o ya bara baniye aka chala fet machama ita baraka ta banfiyo fala kai ka duwa ujabi inshallah mena akawatim fleni ni de be chigoloka ni ka chigoloka ngaba a wusunan to ko sandarushin ole a wusunai yiri tara de anyaba seben be ko shajaratu sandarushun yirite ati ya sebelete note usunande do iba nyini sandarushu be logo fiera kene flafla ibo de sanga to ka ajeni ibi wurdi nike wallahi yella yeno la yini taba ala ba be jabi assalamu alaikum